Ti kami na ni Paulo do kiyo kay do luma. Rakwapat pata kami kasyam na. Si chay kwara na yamano yung kuy panchidinyo. Di ko pala sa uchirin ko. Ta ko machikawap di Kristo. Yaku katen nganu ko ipadji. Ta useriam uriwo tumalam rung nununod ko. Kutunak-nak masiraw kasinanu inawan ko isa dia tahu. Haya pajing ano yung Diyos Kristo. So ako'y karaut nuktuk tua ya maingin sununod. Tana marapat ranaw karilawan na niya ni Kristo do kahap na siya niya matadutuso. Kasi na kuno inawanam apiaun ko akmansang. Sira na isa dia tawam ni pamnekan na niya mataduto akmaniyanak do karawan. Suya dara na nipa kacita su arwarwi na niya mataduto. Siraw ni turuan na no pangurayan da chiring akano iwawalam na. Sudah pakaten nga do dakarali niya mataduto. Sudah na ipakapso nakam na jiran niya mataduto. Sira nam sibu-sibu buong da sirano katen nga na ini na po naman nukakwa. So ipacitat nga na jiran ni Kristo. Am si Kristo ranam makarakarang pa kanu mitya madadayan. So ikanu yung na payingan ta sutsiring ta tao duto. Aming. Bukna ko ipansiw ka bunaran ano pipi pangayan no minatsiring na niya mataduto jira. Duda kaji nganu ingan di Yes Kristo. Ta bukna tuda mimin siraw sibu-sibu buong ni isa dia mayingung yuda isa dia tahu ay talamurong na niya mataduto. O sibu-sibu buong na ni apulahanam bukna tuda mimin sira akmaniyanak niya mataduto. Tau minatsiring na niya mataduto di apulahanam. Uni mapudpud di sam uri umano yung sibu-sibu buong mo. Upipi pangayan no tsiring nam bekenama miminu ni mapudpud apulahana abne kena anak niya mataduto. Tau miyan niya amang nunung do tsiring nam uri mingung yuda abne kena anak. Tau tsiring niya mataduto di apulahanam. Numaratang ararunam mayikwan. Suipi tawud tud na ni salay su asyaka magakay. Akman sang, tawurarwa ka anak na ni lipay jam asaw amada. Yaranam si Isa. Am ikungodo ni pamnekan nawu asyaka anak na. Amuriwo ni patisiri-siring na niya matadutuji lipay ja. Maniringam alaman na nurak-rakuwu ananak. Amno kapatisiri-siring na jam abu padangu marautak kanu apiavari. Tadi sirapan ni malikayu may keteang. Amuriwo ikanu yung nanya matadutua mangurido nakenakam na. Sujina munga na yido kapiapiano icicirawat nu tau upam nekananya mataduto. Akman suciring na dosuisyo. Taman niringam yama mapawu ari lukusi Yakobo akani Isaw. Amman nga apyaw kapancitan niya mataduto mapitsakaban su tau. Jabu kapianan na nga. Taman niring siya mataduto jimuisem. Wi karilukwam tukwarilawan. Wi kasikwam tukwasyan. Umakap su pangangasyan na niya matadutuam. Di munga na ido na kenakema kanu vari no tau. Tamunga na ido pangangarilawan na niya mataduto. Maniring siya mataduto di falawa dumket dosusyam. Kui mo pamnekanapan nirsingan. Mangiku pidid na hunjimu piwuyawiyan ko. Akapakatadeng dadyan no tau su uyuyat ko. Akapili mo ang naranano ngaran ko do pitsa mamatawan na. Amurian, tawi ka rilunam
tunamangurainya matadutu nakenakemna. Pasalitan na sununedam tuda salit sununed. Alamien su tawa mancinya jaken so. Nuak man sangam ikunguwian nanya kenya matadutu. Do pirat nanku. Tabu mapasubnadu nakenakemna. Am sinu-sinu ka atau makadket jamata dutua ya pasubnan. Kadketan nu tanah kapancinannya du mitanatanas tauso. Muak mananjakan susyasu kamamaugan. Manngwa abu nakem nano mitanatana tawa mapi katazaksu amamugan na. Jabu kaji nama kamugan nu tau nu asamu muatanaso. Adu ami italksu kapia-pia. Akman sangu varinanya matadutu. Tani pacita nawu piwuya-wuyan na kanu uyuyat na. Am nakatu at ketkenandu nakenakem na yamuwuyanu tawudu dapiratnan. Am nakapacitannya jaten su rakwa pangangasyen na. Tayatan rana yam ni pamnekanayatan na macikarwi janu makwa. Suya tai kanu yunga nani pamnekandu tawudu yutaya kadu bekena tawudu yutai. Akman suciling naji hosia. Tamaniringam sirarana janimi cicinda ananakwam ipancikuna sira anakku. Sirarana jiku aktuk tuana ikariluam ikariluku sira. Nipancikun na jiranu kakwapau kaji kumapiyanakan sira. Ham kunabnekan sira sicay kwaya anakku. Taya kenranam tukumiyuno nga mabiya tawudutu. Unipancinapan ni saya do isadiya tawam tanakmiyani do pasalan siya sukarwaru isadiya tawam apurujiraw agapen na nyamata dutu. Taya na makikayu panyirisingan ta amapikapya pinpin su taud karawon. Akman suci ring napani isaya. Tamani ringam nunajani pamurjatan nyamata dutu su sivu-sivu vung tam jabu kajitani makmanan su taudu sotoma kado homola. Anima miminani mawakwaka. Umak deng dujam siran na bekena taudu yutaya ya jimigan nganu apya icicirawat dam ya nasirani vuna suraratan na abnekera nasira apya dutangain na do ya dakapiyan anya am siraran na taudu yutaya ya manguri duiwawalam na nimuisam jabuda kapakapsu ari-ari luna siranya matadutua. Uda ikak man sangam ya daji mingan-nganan si Yesus Kristo. Taya da ipian-nganu dakapianu cicirawat. Am si Yesus Kristo akmi visna cikadan nutau. Tajida mingan-nganan akman suciring dosesyo. Tama niringam citawan nyo. Taya kumapangisu yasaka visendu yasaka ilya mingaran susian uviseran uram cika dan danu tahu. Hamu migan nganya tawam amian sunakem najirannya mata dutu.